برادران کندم خیلی الله برکتون کارتون خیلی سران نقص خوست بجور کو گاب زنی چه حضوری داگی جوی что там خوب هستی بچو علیکم السلام چند قش افیر ندارم مداودیم خواستیم یک افیرچه کنیم صحبت کنیم چخ کنیم برادران عزیزم علیکم السلام السلام علیکم در هجومه حاضی هجومه میرن زفر انشالله حاضرش در مترو نیکراسوف کم در شرکت آغوز می جای مویسات است کنیم السلام علیکم اکا سوزین خوبین این کودک چی شید کدام کودک برادری عزیز کودک در بلنسه مراز و فوت همه میگی با اسم شریف افیر نمیکنی فایرودش کنی دوران تیوی برادر فایرودش کنی امجا بیا اسم شریف با فایرودش کنی برادر خندم من کو باوای کار ندارم وای راست گاب دورا کار دورا بیا اینجا صحبت کنیم الله برکتون سلام علیکم همون کولک چیشید مراز و فهمیگوی برادر عزیز او آدم برمد از نومی حاجی گاب زد وای ماشینی به تاعت دروغ گفت وای یگان کسی سومپوم ندادم بیچاره آدم افیر 100 چند هزار جمع کردیم پلوس مینوس 300,000 رو جمع کردیم سلام علیکم علیکم السلام و رحمت خدا برادر خان اسم شریف ای نمیبروی با اینجا برمدن نر شیدن در کار مرد شیدن در کار اسم شریف شما هم دور فقط خانش خبر این گاو میزنه ای هر صورت هر کس میونه خونگیشون میخرونه اما در اینجا برمده گاو زدن در کار فقط دلیل خطی نمیبره اما گوسفندو نرخش نگفتی برادر عزیز اوجا ما رفتم 800 گوسفند بود باید بو 600 یا 400 اگه می آوردن نرخی 1 کیلو نه живой вес 1 کیلوش 350 روبل برادر او یا عروسه یا هیچ کس ما بعد نمیگیم همین کسی گپ داره بداره همجا صحبت کنیم برادر خواندم التماس بچه‌ها من نگاه کسی در روی اکران دو بزنه لایک شوه خوبه همه اینجا الله برکتون دی رحمت برای حرمت عزتون برای دستگیریتون کسی بعد میگه خواهش میکنم هم خشبدین روز قیامت صحبت میکنیم نه کمگی روز قیامت ان شاء الله اجرش میگیری هر کس به عمل خودش گام میزنه هر کس به عمل خودش جواب میگه پشتکو تمیم ولان پشتکو چی نفهمیدم خوب سلام اکا یگان ماشین نیست فروشی ماشین اکا جان یک قیامت پرای باز من ان شاء الله بعد افیر 3 4 ماشین در شورس میمونم شو کدمت ماشین خری شورس میرا بینی هستای ویدیو با استش میکنی لیستاد میکنی شورس میبره در شورسم 3 4 ماشین میمونم کی جوده بود گوسپند حاجی در پدماسکان برادر اکا وضعیتی پورا فهمون اپیرا شید بالنیسا مروزова با خدا نمیدونم من اینجا 300,000 یا 400,000 رو جمع کردم دو مش برا درسش در کارت خودش و خرجی تو نپشیدم بابا چی بعد چی شد گودک میفهمونده برادر از الله شاید که از زای کار زیاد ما شهر گپ پاردم اومدم قچیگام نزدم همه شما ماشینی که الله لعنت کنه ماشینی که وقت همشه نه ماشینی نیستم ماشینی که شما دگی نیستی ماشینی گونم جورای اسم شریف تو که مردم فان کرده امروز 12 آدم والله امروز در چی موندگی به در رو کوه ما ویدیوش نکردم که نه بدبخت ویدیوش نکردم کو چی در کار هر کس در کون خود جواب میگه فان کردم نمو آغاز پرواز چی میگن آره یا چی پرواز داره فان کرده مردا قتی گودکاش موندگی بوده سلام علیکم و رحمت الله بابا لنگری بگو برای افیر کتی اسم شریف و شرمندش
кард обрӯ шейх. Обрӯ Аллоҳ метиява, обрӯ Аллоҳ мегира. Ҳеч кас шарманда накара. Айдими ҳамун мардонагӣ як аз гаштан ку чанқа мехеза чи хел да ки медроя инами шарманда кинай. Салом алейкум акайҷон, бобоҷон, аз барои Аллоҳ номро тароӣ кун, ватсаптона гап занем, аз барои Аллоҳ фақат. Салом алейкум Мустафо, бародар, инами 904 604 85 70 занг бизанӣ. Он дар рӯи экран навиштаги. Ассалому алейкум. Куҷода буд чемпионат по карате? Дар Москва, бародар, рӯзои наздик видеош мебурад. Исҳақов Аюб мега шумо мардума фиреб мекунед. Аллоҳ лаънат кунад фиреб кунад ва ҳамон одами таҳматша эраж бародари азиз. Файроз кинем Аюб шай ки меган СМ Шариф фарқ надам ҷо файрӯз кинем суҳбат кинем. Ман отказ накарда. Ман дар эфирои во ду се бори бурмадагим. Я бор буроян. Парвоз авиа фреб карда причём СМ Шариф. Ай Даврон ҷон. Ҳамон парвоз авиа ки реклама мекард 500 чӣ мегуфт 500 гарантия 500 амтари мегуфт. Правильно шери худо. Азо раҳмат Аллоҳ. Саломат бошед. Салом алейкум ака бурдон сози хуби. Алҳамдулилло бародар қан. Илтимос дар экран ку бам чилку ту бизанед бор. Салом алейкум ака бурдон сози хуби. Шигр некуда бежад. Номои аҷоиб мемони шери нар. Эй. Имрӯз як видеои мошни меброя, мошни эй. Салом алейкум. Алейкум салом. Аллоҳ баракатон тия. Рад тебя видеть. Рад тебя тоже. Рад, что вы пишете. Рахмат барои правила будам. Салом. Шумо ҳама реклама кардин, силтавхона мардума фреб кард. Даврон ТВ мардак бошӣ, мусалмон бошӣ, биро гап занем. Набошӣ гӯшота калон мекё. Силтавхона мегам уҷа силтавхонаест. Уҷа 500 модар бародари тоҷик кор мекунад. Аллоҳ лаънат кунад исм Шарифа, парвардигор хор залилиш кунад ки бадбахти сага айдса видеокуниша ҳамуҷа модарое ки ҳозир бекорам, бачаҳо бекор беҳуҷатам, депортатсияам, видварин мегирифтам, мебурдам, мемондам шу 100 000 80 000 ойлак мегирифтам. Қанчиқа гирифт видеокар русский община фаҳмид рафт 68 зани марда гирифтан депортация карданд. Қанчиқа СМ Шариф як бор бурмад, як кас ҳамҷа кор дод ё надод. Як кас да ба кор таъмин карданд. Қанчиқа уна билетои мардума имрӯз мардум дар кӯчаҳо хованд. Оли видеош мебуранд, сабр кунед. ба ҳамон хотир оли ин имрӯз ҳамон оғоз парвоз авиаш дар 12 одам дар Жукова буд. Валлоҳи ман видеоша дорам. 12 одам ол чи лангари мебурояд. 12 одам дар Жукова хоб буд. Бо он одамош ки фреб кардан 500 градус 500 та 115 180 градус гаранти мегуфт. Бадбахта. Бо як занака фреб кард, қапида будамаш. Абдуғаффор қапида будаш, хес оправдатиш кар и телефона набардошта хоб буда рӯё четсия. Кор ҳаст ҳамҷода. Кор ҳаст анаки Зафар баъд инам қанчиқи СМ Шариф уҷара чикор кардан? Ҳамара ба ҳуҷҷат кардан. Баро ки о русский община шикаст. Таати ҳайвона ку бе як каса кор бития. Албатта ина хитона морам яъни шахсое ҳастанд ки ба сабабҳои гуногун депортация видварин менем, не ки дар Тоҷикистон корум кисастай намерем. Мегам ҳамҷа бестем. Мегирифтам ба худо ҳамаро аз барои худо мебурдам. Оли ҳамҷа ҳастанд чанд занҳо кор карасудиян. Коршо таъмин мекардам. Аммо мутаассифона гирифтан чӣ кора қанчиқ гирифт видеошапа кард, силтавхона, қаврхона. Биё гап назанам. Салом алейкум. Дар ҳаққи бачаҳои СВО дуо кунед ҳоҷӣ. Аллоҳ мушкилиро осон кунад. ҳуҷҷат ҳаст. Бале, фаҳмидам ки блеки ҳуҷҷат боша пад Москва бародар корхонаи мо бигиё бигирам барам ба кор таъминат кунам. Чӣ кор кунам охир? Турси ки май худам нест. Турси ки нафаҳмидам. Зиёдулло Зиё. Ай ки турси ки бачаҳо ҳамҷа 200 нафаре илтимос дар рӯи экран 2 бор бизанед, 2 бор. Амта просто амта нигам дорӣ ки 2 бор бизанед. 2 борам хел бизанед. 12 нафар ҳамҷа 100 та шава ақаллан. Эмомали Аллоҳ ҳидоят кунад. Ассалому алейкум. Ман мехоҳам бо шумо телефон суҳбат кунам. Зумратмо Илёсова, дар эфири ман будро суҳбат кунем. Ман худам набудам 3-4 рӯз чи набудам бародаро хоҳаро. Ина ҳамрӯз ман омадам. Лангари чӣ мега? Ака ай барои Коля Таҷик ягон хабар ҳаст, соза саломатиш.
کوله تاجیک در جنگ الله مشکلش آسان کنه پیش از جنگ رفتن اونجا تلفن کرده بود یعنی ایجای ماشون خیلی صحبت کردیم هم دیگر بخش کردیم پس بلان هم گفته بود منم گفته بودم برفت در جنگ اگه جنگ در اجازت چی نیست که تلفن آجان خفه نشه زن حسین شریف مادر شتیکت باور کن حاجی دو تاش آدمی ما هست همین مهاجرات حقیقتا نک رستم برادر مسلمانیم چی در کار اویلای اسم شریف یگان گناه نداره بیچاره مادرش گناه نداره پدرش نداره گناهگار ده همی ای همو اهل بیتش که یا بار نمیگنش که این کار غرض ده نکه حتی یا نگی حقیقتا نکنی برادر خوب نیست اکا چیکاره باباش برادر از این من خودم دخترم مساج میکنم جای حجامه دارم پلوس این بار اکلام هم میکنم و مثل این همین نشون دید به اکران شما ما اینه برادر منتج که اینه برادر از سیامکا میاریم نامش حسن جان الحمدلله یا برادر ما موی سر چسبونده استیم یعنی که ویدیو میکنیم چی راستی برادر امی کارات خوب نیست من طرف داری یگان تاید نیستم با فکرم من یک با یک حل کنین امی پرابلم مرا با خدا قسم عیبی از من شما را اکای بابا جان با خاطر خدا حرمت میکنم اسم شریف و هم رو خوب دوران طبیعی الله برکتت یا بهترین سخن کردی و پروردگار قسم من 3 بار در اپیری همو بدبختی همین اسم شریف برمدم برای چی بدبختش میگم برای که شانتاژ میکنم من میگم که من برمدم доказатش کردم گفتمش با هم خاطر وای هم بروید در افیری من اینم جا برای صحبت کنیم برادر ابوشا کمال هم میگم چی کارش میکنم Assalamu alaikum, Sam. Как вы, братья? Как здоровье? Like money, like money. Дай давай. Да. Я уже соскучился, я по эфиру. Короче, сегодня делаем пересадку волос. Можно сказать кому или не скажем? А? Говорите. Короче, одному нашему брату, блогеру, Мухаммад его зовут, как его знают? Как его? А? Спорт ТВ, знаете. Спорт ТВ? Как Спорт ТВ. Да, вот рядом с нами Хасан, он самый мощный оператор, короче. Кто лайк не поставит, тот что, брат? Ничего. Тот хал, скажи. Короче, видео снимаем сегодня, иншаллах, бомбовый выпуск будет. Сколько человек есть? 210 человек, а лайк всего поставил 19 человек. Мы же ради этого это делаем эфир, чтобы вы посмотрели. Сейчас операцию тоже Бабаджон покажет. А вам просто лайк поставить жалко, что ли, братья? Ну-ка скажи на таджикском, лайк поставьте, О, برادرها کویا پابراتسکی دستگیری کنه نوینه уже 20 تاشید که وای لایک هم میدونه چه خیلی در روی اکران نکن نگاه داری وای نیکاتوری نزنید که لایک پسته در روی اکران ده برام تبزنی لایک میشوه در روی اکران بزنی лайк میشوه О, еще вот 2 человека поставил. Барка Аллах тебе. Дай Аллах тебе здоровья, кто сейчас поставил. Просто 2 раза экран вот так надо сделать, братья, вот так. Тап-тап и все. Тап-тап. این پرسه که رفته سه میدونه نه ساعت چی پرسه سر از اینجا ما گاز نه گام نزدم Ты зайдешь, покажешь? операция представить медроем شما تاز برادران انشالله برادران نگره همینجا بسیار چیز زور باز انشالله یا بازی میگذرونیم اگر ذریعتم ببره انشالله 10 قرآن و 10 جای نماز میمونم 10 نوانه اومده بودم 10 قرآن و 10 جای نماز خطان یاد داره نی کتاری اومدن جای نمازشون گرفتن قطع قرآنشون نی کتاریش نگرفتن ولی یگان بلاگر مشهوری دیگر رو یا بین اکا افیر کنه همه شما را در آخه یگان بلاگر دیگه دمو چی در کار همین خود مقطع اسم شریف بدوره همجا گپ زنی من دشمن باش نمیکنم تاخیرش همین پا اتاب گپ زنی پا اتاب گپ زنی برادر اینا من با لنگری کار ندارم با رمضان با هیچ خودم چیم داره همو وای توخا О, 26 лайков поставили, прикинь, да, рекорд надо. То, когда эфир делали, конкурс сколько было? 55? 50 вообще 50 чем-то сколько осталось у меня 37 если хватает есть кое-что да нужно О, порядок, давно ты открыли? Koydum çavarnak ya. Ya başladı mı o zaman masla tam böyle oldu öyle falan. بچه ها نبره یادی Aynen, olacak tabii. ولی کینا نو سرشیده استایل اینا واسمو اینجا لیگوسورو میپوشونه Короче, операцию подготавливаем. Бабаджан тоже оказывается по профессии врач он. Сейчас пойдет операцию будет делать. Какие-то там этот Мухаммад спит. Покажите его, что вот люди боятся, думают, больно это, а он спит отдыхает. не больно сейчас показываем брат
тамошо кунем. бародаро азиз як давай зайди ина бачаҳо тамошо кунем мо оператсия рафтаиста шумо мега ки дард мекунад дард намекунад ҳичи на салом доктор Назаров бачаҳо ҷарроҳӣ рафтаистода салому алайкум акай Миралӣ ҳолати ҷарроҳие бародаро мӯи сар кад мечаспондани рақамо дар поён мондагиам 94 64 85 70 ине бача ховай шумо мегин дар меёва дар намеёва ина ассалому алайкум сози шаҳри Талияти алайкум салом бачаҳои шаҳри Талияти будем бачаҳо дида ина ҳолати оператсия ҳаминҷа шара булет навиштагии бародари азиз шумо ки мақсад дар мардонагиам мечаспонад вақат як гапи сахтат бигӯм ҳаминҷа хафа меша баъд мегӯй ки ман чара нарасидам ҳаминҷа хоҳаро хондаистина лаънати Алло ба сарам Все боятся, больно ли это пересадка волос. Вот человек, реально, он же спит, ты его показал. Если Показал, человеку он спит. больно, как он может спать? вообще не больно салому алейкум эсем шариф гап зан эсем шарифа бурори охи файродш кини шумо мега ҳурмати иззат мекунӣ мора халқа гӯш мекунад гӯш кунӣ набудура ҳамҷа қатима гап зана нархш чандай кадом шаҳрай бародаро кадме дар шаҳри Санкт Петербурге дар Уфае дар Казани дар Москва ҳасте дар ҳамаи шаҳрҳо доранд ҳамаи шаҳрҳошу як рақамай касе дар Дубай ҳасте кадме дар Ӯзбекистоне бахшиш Саидов успел накардам дар Владимирский нест ҳамин муҳчаспони не бародаро ака божон худут кади арху дар алоқа ҳасти ина архуш кия нафаҳмидам эсем шариф кади эфир кун охай майли эсем шариф ге бидуре охи ман ин чикор кунам ҳама кор чхела коро саат во инам прическа ина саат во эсем шариф легенда Легенда чего? легенда ну хороший человек ну хороший он Он где, в России? он таджик он хороший да В России он? нет он в Европе находится Да? да он мужик вообще ну что честно он мужик очень хороший эсем шариф очень хороший Тогда скажи, если Шариф, я тебя люблю. и я его честно как мусульман люблю он да он А как человек? как человек тоже уважаю его люди все ошибаются ну правильно и бача ки мега ки мақсад барои эсем шариф гуфтанем ки дар пеши миллатига я бачаистона пас назанем ман бошам эсем шариф бошад байни худмуҳо баҳс мекунем я дар пеши миллатига пас задан аз ман агар эсем шарифа пас мезадам дар бра буренучи пас мезадам мегуфт тоҷика гуфтааст ва хотир дар пеши як миллатига пас назани хитона ҳеҷ гоҳ фаҳмидӣ ва хотир ҳеҷ гоҳ не бача туркменай дар Владивосток листа не бародарои азиз и Раҷабалӣ ягон хисар бачаи ҳама эсем шариф набоши апат гуфта боша ки ҳама мақсад мардонагиш ба қувват аё Раҷабалӣ батна кор ки идарзи ки аз дин барои манфиати Аллоҳ лаънат кунад аз дин касе барои манфиати худаш истифода мебарад Тот, кто набирал, это он же? как Меня же набирал он по камере. Он со мной общался, нет это совсем другие да? Его каждого, Джамшед который твой, это, который он сказал я да. с юридически или как-то там сказал угрожать типа да Да. да это другие люди это да они тоже хорошие да все хорошие что намехони эсем шариф чи ҳеҷ намефаҳмам дар омада мардак вори хал кунин охир майли бародарҷон биёя инамҷа эсем шариф касе намёре биёре ман суҳбат кунам алайкум салом ва раҳматуллоҳ ава акай бобоҷон ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ алайкум салом алайкум сози тенҷи хуби алҳамдулиллоҳ хуб асти тенҷи бародаро салом бародари азиз
خواهش میکنم همجا 200 نفره در روی اکران پدنه دت بزنم که بچه کردم نه خیلی تک تک بزن ای برات کوری پاد مسکو بگو چخیلای آواشنوی بازای برادرو پاتنتی پاد مسکو میگیره 120,000 اویلگ میگیری جوی خو خورد و خروک همه چیزا تامین تو میکنه پلوس این برادرو عزیز پلی پاتنتونا چک میسپوره که هر ماه 7,000 و اورا میسپوره خب چند سوم از خود کردیم موی سرچت کن ای ما 140,000 میشین نو به پل تیکس کردن اما همین سری ما پل نیکال بود بازی به همین رقم زمین نگاه کنید کدمت که میخوای که بازی کدمت میخوای که دمی موی سرتون روی کنی دمی پایین 904 604 85 70 سرتون خطونه یگان کسب از 4 طرف صورت گیره دمی واتساپ هم روی کنی ایتاش بنویس از نام بابا جان 88 اسکیت کتون نکنی شو ای حاجی جان دفش کن بیا حق قرار نکنی ات یک شیطان بلاد ایرا اسم چوم چیکو کار انیدو خیش همش هم خسر بچه راجبالی بیا شهرت گم شو که الله دعا چون کنه برادرو هم شما همه مسلمانه правильно همجا ببینه که از امین میخواست که من اسم شریف در پیش ملت خدمت در پیش یا ملت که پس بزنم نه که من اسم شریف تعریف کردم هیچ نگفتم برای خدمت در پیش یا ملت پس دادن در کون سی پس تی خدمت نشون بده بعد خدمت جنگ جنجال میشه با توغری میشه اما در پیش یا ملت که پس نزنین اکا بودون سومش نگفتین و نگاه کنید از 4 طرف صورت گیری پرتوی وابسته به کلی سرتون شما رو نرخی چه میگه مویسره اکا بودون سودی خوبی الحمدلله برادر برادرها همه کسی تا معقول نیستیم التماس برای بره آخه چی در کنم جمع استخدام گناهگار میکنی برات بیزنس ماشین سالک میشه آدم است که برادر عزیز لو بوی بیزنس کرده میشه بر حالت بفهمی چونه چهار روز در موی سر میبروی اکا 1 سال در راجبالی زن تا دباوید کن ای گمش که شورت السلام علیکم و رحمت الله بچه همجا 300 نفر یا حجره حجور کنید در روی اکران بور بزنید تو تمام موی سر یا بو میکنید ایمان تمام برادرو فقط برماده است غاوس اول نو هفت ماشید 5 ماهگی اول ایوه خیام میبرای غاوس میشوه سلام علیکم برادر احمد نمروی کورا ای کجا بیویم نمروی کورا برادرو عزیز همین نمروی خیلی ماموندن در اقرار نکنه ایده کجا 6 تا گینده خونه تون یا خیلی ای از تربیه خوجگی میبره همه حقارت میکنن بسیار شما قاپیدگین یا که صورتش با پاپال میشوه یا نمود بخش میپرسه تلفن در دست جانم بود اکا جان ببخش خطا کارم شما اول بخش پرسی رو دیگه نیستی اکا نمیشه شعر تیلاتی بیان هجامه کنیم در اینجا نیست تیلاتی با همون نمره 93 زنگ بزن برادر ابوبکر مجیدوف 937 733 93 زنگ بزن انشالله صحبت کنیم باشه اکا سلامت باشی السلام علیکم چخیل سوزی اکا بابا جان سلامت سوز شوش خوبی است الحمدلله کارول خوب سلام علیکم خیلی کلوچ نتین اینمی کلوچ دو کی زنو چیم چی اقرا دورا کیا نمی اقرا تیا بزی اخ کیا بزی کردم برادر سلام علیکم یکترینبورگ اومده انشالله روزای نزدیک به یکترینبورگ هم میریم برادر درستر باید انشالله دبی بریم ای دبی بعد یکترینبورگ بیایم کازیال مردمی به دکومنت میفروشن آخه لعنتی الله با آدمی فروشنده و تهمتشی مگمت بلالوف الله لعنت کنه هم آدمی تهمتشی یک کسا بیاره یک دلیل بیاره یک فکت بیاره ما کی را میفروشیم فقط سگ بر این ایدور گام میزنیم پرسد که ولوس 904 604 85 70 از 4 طرف صورت گیری رویش کنید صورت روی سرتون اکا بعد موی سر با چی میشو خود هیچ همه ابیش نی صابونی همون شتری سلام علیکم از گرمانیا اکا بابا جان شما بهترین انسان هستید خدا به شما بودین سلامت باشی برادر اکا سلام علیکم اسم شریف جواب ندادی چی جواب شدیم آخه جواب احمقان سکوت کنم جان یا بگیرم بزنم یا کچ کنم تمام جان تمام میشه ولی پکا دوره 36 پرد سنت سلام علیکم بابا حاجی مسجد الله لعنت کنه خرنده شو تهمت شو همو کدم خیانت کرده سلام علیکم از نام بچه های شادمان کلا
салом алейкум бародар шӯҳрат ма ай биёр ами раҷабали бира дафша вақти ҷа чӣ нестай безбозиту. Хуб, просто салом алейкум. Скажите мне, пожалуйста, почему у вас там рот грязный, всегда ругается, начинает комментарии. А вас я не знаю, я не ругаюсь никому. Я брат номерошуно мегуфтен кора. Охи это аз ёдшуна медонам, ба ҳамон номеро корхона занг зад мегумад. Машида пӯша хӯрди ку Олмонов, ҳамун язноҳот хӯрданаш ман не. Салом алейкум, чӣ ман намехонӣ аймора Яқубо успех накардастам бахшиш зиёд. Салом алейкум. Алейкум салом. Лангари куҷода ҳамҷо чӣ гапай шуморо қати СМ Шариф абача бас кунӣ ай бай ин ҳами кадми ҳами гапа навишта бародари азиз ман ба СМ Шариф кор надорам. Ман на язнашам на язнамай ба ҳамон хотир бародар мардакай бидурем ҷа суҳбат кунем. Ягон кас агар ҳамун думодои СМ Шариф бошанд язноҳош бошанд ҳамҷа биганаш биёя охи ака гулак чӣ шид ака гулака ба худо намедонам я 300 ё 400 ҳазор ҷамъш кардем додемаш дига вақт нашид занг заснам ака божон камичсе мега бага неки шумо нарин саломат бошед. Салом алейкум сози таҷик. Салом алейкум чихел алҳамдулиллоҳ бародари азиз. алло баракатон тия оз як лаҳза мечаспа ҳуй меша ман кадмет мехоҳӣ рӯпарӯ қатим гап занем ман силка ҳами эфира дар телеграм мепартом бидои суҳбат кунем. хуб пули масҷид куҷо шид ба хонаи шумо рамондамаш ҳоҷӣ чӣ ба ма дар ҷойнамоз надодӣ ака биёи бародар ҷойнамоз бигирӣ баре ман имконият надорам ба ҳар шаҳр рекунем кадмет ки ҳами ваъда дода бошам биёи эфири СМ Шариф ту даро даги ҷои ҳамун СМ Шариф бадбахте ки ман будорам бародаро беҳаққорат нанависем чӣ гуноҳ мекунем мо чуна гунаҳгор кадам бигиранд. Брат, скажи, пожалуйста, почему таджики все всегда таджика ругаются? Почему такое, тем более все таджики мусульмане? А вас, альхамдулилlah, никто не ругает. Здесь иногда шутят, но таджики сами хорошие. Не говори такие слова, что мы всегда кого-то ругаем друг друга. Бомбар, я гуфтай содянки, я перевод шукарайстен, а мы чьё-то гуфтай содянки, чуш мы хам дигар хама ваха хорад мени бомбар ямджа. бимбиремҷа пайравони шайтони даҷҷоли яҳудо доказат кунем барои документои барои чӣ доказат ки нафаҳмидем ҳамин касе чизе доказат дори ба худо биги биё ба хотири Аллоҳ мегум дар эфирим будро суҳбат кун ҳар ки мисли ту ва лангари хизмат халқа карда наметавонад мо ба хотири худо мекунем бародар бовар кунед ما شما را نمیفهمم значит همش شیطان بده اسم شریفو و ایتا باور دیگه نیست. خب پول مسجد روی راست گفته من خوردم نگفتم من خوردم برادر عزیز من نگفتم خوردم عالم حکیم جان تو بدرو در افیر من قطعی تو صحبت کنم آخه ای سومی مسجد هم میبری برای بر مسجد در نماز بخونه چیکار کرده بابا جان سومی مسجد کو بیا حقارت نکنم حقارت خوب میدونم یعنی درستش که گپای کاغذ پیج نگم بیا خفتون نکنم حاجی اهمیت نداره پروسو اگر نخونی کامنتارشو بعد میگه بدورا نمیخونم اما به خاطر خونده هستم با یالا مردم با داکومنت میفروشن الله لعنت کنه هم آدمی که میفروشه و تهمتش مگامید بلالو از خدا نمیترسه تهمت میکنه شما به عقل چیه یک از ملت خچه میفروشه شما همجا ببینید که او زمین ملت ترکمن بود نسبت اسم شریف گفت من در گرچند این قبادش میبینم در پیش وقتم بچه خوبه برای ملت من پس نزدم هوز همجا کلمه گفت تاجیکو چو ختون حقارت میکنه ما چیکار کردم من گفتم تاجیکو خیلی حقارت نمیکنن گوه شوخی میکنن به عقل چیه تا اکا یک آدرس هجوما پارتو در مسکو 937 733 93 93 زنگ بزن بابا تلفن ҳамаш дурӯғ будаем ман дига ягон каса бовар намекунам все ясно ҳамаш барои лайк будаем все ясно анидо чӣ мушкилӣ дорӣ бо худат ба блогеро хуб бобоҷон 99 не 88 ҳоҷи шағола бисёрам чикор кунем бобои лангари пайваст кун илтимос бобои лангари намедум даги ҷо ай бародар будро ҳамҷа будро эфири ман дурмада лубои кас метуна
Фу. Где эта девушка нашла? Который умеет делать укол на голову. Ну, здоровый, который же был. Лиси, как делаешь? Зачем ты клевета делаешь? Я не лиси. Прошло все. Брат, скажи пару слов. Всем хорошего дня, короче. Не ругайте Бабаджана, Бабаджан хороший брат, короче. Они не ругаются мне вообще. Некоторые есть. Не, Ник вообще не ругает меня они. Да, вообще. Всех, короче, люблю. Таджикистан, Бахрейн, короче. Да, никто мне не ругает. Здесь. Вообще никто не ругает. Таджики сами хорошие, брат. Вообще, да, вообще не ругают они. Таджикистан, Бахрейн. Таджикистан бапеш. من ندارم مشکلی نکیم همش دروغ بده باشین بچه ها زنده باشین سلامت باشی برادر عزیز اکای سینو سلام علیکم حاضی من چیت میپرتم конечно таджики хороший плошон میخری الله لعنتت کنه تختبای الله لعنتت کنه که من در پیش همین ملت بیگونه من تعریف تو دارم بعد با او پس بدنت اینقدر مرضه الله لعنتت کنه الله لعنتت کنه من ترا بگم کو الله لعنتت کنه که من این همین ملت بیگونه بود برای خودم آدم گفت حقارت کرده شدن گفتم نه من تعریف تو دارم الله لعنتت کنه الله لعنتت کنه اینقدر بعتوی بخیل لعنتی لنده روی آقی پدر видишь про тебя хороший говорит да он они спасибо говорили чтобы ты про нас хорошо говорил салам еще передали да Мадина кира да hani подару фалон не я не голодный брат спасибо я нормально только холодный вода есть я заберу остальные не надо در مدینه نبود و در خود طایف بود شخصی حقارت کرده بود همه حقارت کردم ابو سفیان موی سر من یکم بار نبرومد دویم بار به پول میچسبونم پرسش همین نبرومد من سومی ترا من برمیگردونم کدمی پرسیده سودی ببینی همین بچه بیگونه میگه بخدا در کجای باشه نه تنها اینجا ملت خودتون پس نزنید من اون روز با یک آدم وا خوردم موجی بگی یا حقارت سوار شه اما خراموشه اکای بابا جان در شما گپ نیست هر نلت کرده خدا را گوش نکنید سر تا نه الحمدلله دای الله زوای بود دای الله чтобы на судный день тебе вода да بسم الله بعدش نونده مو یگان کمبودی پیدا نشد سر درد الگ نه برادر جون هیچی نمیشم ای حاجی معروف چی با نبرومد موی سرش میبره برادر ای حاجی معروف هم برماده است ای لوبایش میبره که بابا جان امو لنگریه بگو امو ترسی ای خچایو که ای اسم شریف همی جان همین کنکاوی چی در کوز یک گپ نمیگم خفه میشه یک افیر کن ایمنه برای اسم دعوت کن تیمره بکش بعد کار خوب باشی آخه نه این شرطه که باید من صورت اسم شریف ابونو بنویسیم اسم شریف سی بی از برو این همینجا 200 نفره همینجا شما شاید یک از خشت آورده یا میدونی همینجا فایرودش کنه بگه اسم شریف در افری بابا جان بدرو سیلکم در تلگرام هست باور نکنی قدمی میتونی بدوری قدیم صحبت کنی فایرودش کنه آخه همینجا اگر گناهگار برم درون تو بکنم خلق فایرود کنه هم بدبخت آخه من بگم بیام تیم را بکشیم اما بدبخت وای تیم را بکشه دیگه رکلام نیست خونه‌ش وای چون میخرن با صورت بابا جانمون لنگریمون اول یک سورای لنگری خروند خونه‌شون اول بای بابا جان سر کرد خوروندم بگی یا گپ گم از خفه شوا فایرودش کنه همینجا
موی سر مکروه چی با میچسبونی میگه خطا حاجی میگیری موی سر چه این مگمت بلال فقط مینوس میگفته موی سر از خود در خود چسباندن موی سر اجازت است در حالتی که عیب داشته باشی یعنی که با سببای نقصانی یعنی که نارسایی ویتامین میشه و اعصاب آب میریزه با چسبانی اجازت است به همون خاطر از اجازت گرفتیم چقدر آدم پستیم یکی پستی با زنان دستش نمیگیریم این همی بابا جون خودش گنده میکنن با یاردم میکنن چیتر کار گپی گنده نمیفهمن همه یا خودتون حاجی میگه خیر سلام حاجی بابا علیکم السلام و رحمت الله چیکار کنیم اخی برادرم با کدام لفظ شما را بفهمم اسیم کی با یاردم کار مانندی بابا جون ای مون گمش کنیم اسیم من 3-4 سال پیش چسبوندم ساز نبرومد گوشه میچسبونن دیون بارا به پول اگر همیا چسبانده باشن جواب اکا بابا جون امو گولا کی کسالی چی شد من افیر دامو پدرش روی کردم که بود رو در اسیم در چی اسیم میگونش گیرم اسیم در امی افیر بود رو صحبت کنیم ندارم دسته السلام علیکم دو با پیش اهمیت نتی ما شما یک شیطان این چخیل خلق شیطان کده فند کردن تو نمیدونید سنگالی رحیموف اینا مرد باشی مسلمان باشی بدرو در کذت که من کیا فند کردم چیا شیطانی کردم آدمی فریب نتین برادرو من موی سر شنوندم یک ماه شید همش 100% پروماده است ایما همه میبرویم ها خواه چسبوندگی کس همه چسب عبدال بدرای نمیجا والله قسم اگر همه چسبوندن باشن ریخته باشه که بیا من ترا بیپل میچسبونم بیپل یعنی حساب خودم اینا بدرو خودت ترس باشی بگو چی به در خانه خدا دشنام کردی من در خانه خدا دشنام نکردم من در شهر طایف فکر کردم طایف از چی میگن از مکه چند صد چند کیلومتر یا که 90 چند کیلومتر دوره من اکی گپ در این نیست همش زمین مقدس است یا بدبخت در همین تلفن در من در افیر تنیگه حقارت نکردم همونجا اهمیت داره چی ارگینالش در خودم در تلگرام هست پروستو با منوش چقدر خواهرا چی می یا بدبخت حقارت کرد در واتساپ من افیر گروم بود من اوس رفتم در همون تلفن نک گفته استم گلوس نک نه نویس گفتم بسیار حقارت کرد حقارتو بزرگ کرد بعد من گفتم در خونی پدرت فلانم خیلی گفتگیش من ادکاز نمیدونم حقارتم این خرسندم نیستم بخشش من پرسیدم مردم در اونجا که بچه‌ها خدمت شنیده نه که در عصبی آدم میرسه منم انسانم موجه بعضی مال ای پریدل میگذرونن من گفته استم همه شریف زنی مردم حقارت مینا پوبلیش نه نیستن تهمت مینا این شانتاژ مانتاژ مینا یا گناه نیستن رازبور تو لانگاری قطعی اسم کای من میشم من قطعی اسم پرابلم ندارم همین اسم شریفی پدن حالتی اچن حالتی زور ورود من قطعی همه کاری ندارم والله من به همه آدم پرابلم ندارم او بدبخت برای که بابا جون دبری بو لانگاری بکشه صدقه یارمن صد برو گفتم یک شبا بیدار خوبی لانگاریش کنه صورتی مورا مونده با خونه‌شو реклама زده کار کرده سوده برای چه صورتای بلاگری که известный نیست نمیمونه برای کی پراسموتر نمیگیره با اون خاطر بابا جون شده داشت چی لنگری چی بدروی مسلمان ای مرده که صاحب شای اچا شای بابا شای امک شای از نشه بدروی همجا ما صحبت کنیم اخی این لیش نقطی ما نفیر لوبایش بدروی من قطعا ما هیچ پرابلم ندارم وای نبارد من تهمت میکنه وای نبارد چیکار میکنه شانتاژ مونتاژ میکنه من کارش ندارم بسم الله کد میدونم حاجی چند ای امر رقمو شده پایین نوشته که زنگ شو زنی برادرو سلام علیکم و رحمت الله علیکم صبح خوبی بابا جان سلام تو خوب شکر اکرم я ду саволот метавам мебром мерам хоҳи ҷавоби فقط به нахонем خاطر خدا به خاطر خدا جواب تی به خاطر خدا جواب میگم دانستم جواب میگم نه که گوشم که گوشت کنم گوش دارم ازی ме мақсад ман гӯш мекунам просто ку ман барои гӯш кардан ман тра гӯш мекунам даи он ма 10 нафари дига ҳаста агар ман ёро монам баъд миллионта савол мешавам барои ҳамин савол ман метавам бухоҳи ҷавоби ти нахоҳӣ не نه نه جواب میتیم ان شاء الله بدون جواب میتیم مثلا من چند بار таги комментария данавистум барои ҳамин ту ҷавобам надодӣ хайр сар мекунем
бобоҷон, лабай росте ки мегӯянд ӯ ҳамон апашкара ту да ҳамон ҳиҷомахона дуруғай як бародар, дуюмш дуруғай. суми ҳамон дурӯғ ин бале бародар, ман ҳамон вақте ки ӯ бадбахт гирифт гуфт 3 рӯз дигар гуфт 3 қасам бо худ подожди, вай видео кард ки 3 рӯз мана бобоҷон истифода буд, ҳамун занака валлоҳи дидагӣ, валлоҳи биллоҳи таллоҳи ҳамун занака ман дидагӣ набудам, намешинохтам. ман ин занака баъд фаҳмидим историяша, ин занака баъд фаҳмидим ки ки аст чия, вақт даврҳои пеш ман ия мешинохтам. аммо да ин Россия не дуруға таҳмате даҳқон. бубин фаҳмидам. Ту бигӯ ки валлоҳ ки ман ишқу ошиқӣ надоштум қатъиян. валлоҳи биллоҳи таллоҳи ки вай ман хайда иҷа бадаш нагум модари тоҷикай. валлоҳи биллоҳи таллоҳи ки на ба ҳамаи аднашини доштум, ман на дасти ҳамаи қапидагим, на пешниҳод кардагим. ин чизо таҳматан даҳқи ман бародари азиз. ҳар касе тухмат мекунад худо аллоҳ хориш лаънаташ кина, аллоҳ лаънат кина дурӯғуа. ин беҳтарин дуо аст. тамом тахаи значи 9 таи ё дига савол таҳматан бародар даҳқи ман. гӯш дорам дуюм савол дакар. тамом ман саволума ҷавобма гирифтам. ё чун метавонанд бидурон гап зананд қати худод. не не битиш телефона аяла ба ҳар кадомша битиш телефона передат ки нишон додагӣ нест. суҳбат кунам ба худо лубош ҷавоб мегӯм. ай телефони ман ака мақсад не фаҳмо мақсад ай телефони ман ҳақорат менам. немо ҳақорат кунан акаҷон, ҳақорат кунан гунаҳгор бошам, ҳақорат ба ман мея, гунаҳгор набошам ба хича абрат намерава. ҳақорат ду сар дорад. гӯш дорам ака. хуб бачаҳо боше бобудрои кадмидинам хел ана ия нар меган, ия бародар меган ки барои саволи хича ба хотири худо гирифтан инам хел ҷавоб мегирам мера. охи лангари як насиҳат ки лангари чӣ гуноҳ дорад ки АСМ Шариф бахшиш пурсад. лангари қати суҳбат кардем бурма да эфири СМ Шариф гу бародар бахшиш гу ту зан маъқулат кард гу ай хоҳар бахшиш, модар маъқулат кард ай модарат бахшиш. ана ки бо логикаша итакнем, ана иҷаша итакнем. вақте одам бахшида мега бародар бахшиш пурсид, нар бари бурмади да эфир бахшиш пурсиди, ба хотири худо бахшидем тамом. шумо СМ Шариф мегим рамазон бурмад СМ Шариф бахшиш пурсид. да сих пор то ҳозира видеоҳои рамазон дар канали СМ Шариф вақт истодагиам ку ерӯиш сиёҳ. мега ки СМ Шариф гунаҳгор нест. мегӯ СМ Шариф ки рамазон гунаҳгор, лангари гунаҳгор туҳмат кард. бобоҷон чикор кард? чӯ СМ Шарифа намиёри амҷа? ерӯш сиёҳ фақат ҷангдоза шантаж монтаж мекунад. аллоҳ лаънат кунад одами номаҳқула. ина имрӯз оли видео дар канали лангари меброя 12 нафар дар Жукова, 12 нафар валлоҳи қасам мехӯрам биллоҳи таллоҳи ман қадам рафта будам. 12 нафар ай ҳисоби СМ Шариф аз аму чун парвоз авия фаншу кардод дар дарни ҳамун Жукова мондагӣ буданд. бо ҳамин ёра лангари бечора пигаи айдим шуда одав дорад. чӣ дар кор? ман видеошу кардам, ҳамаи чизош дар дасти ман ҳастай. ман баъд нагуфтаистам. ман мехоҳам ки фитнаи байни тоҷико мо итак ҳамин да ҳамин Россия итак проблема дар сари тоҷико оварда истодиан. ҳамин чӣ меган русски общинаву одамои нацисти ҳамиё байни худму рост кунем, рост бигирем, ақаллан байни худму рост бигирем. да ҳамин ҷа менависа як каса ба худо як каса як клка дода наметуни, яън пигаи як соат дар хона раҳ додаш наметуни. мардум ҳамон қадар кур шидиан. нигаҳ кунед СМ Шариф фақат шантажу монтаж карда метона монтаж карда. монтажи сахт аст, актёри хуб аст, гав мезана. ҳатто як давра лангари ҳақорат карданаш қатъиян лангари ҳамаёра гирифт да ман туғлӣ кард. шумо интизорро намебинед. иншаллоҳ оҳиста оҳиста меброяд, ҳақиқат меброяд. тири ҳақиқат оста оста мерава ба нишон мераса. аммо ҳамин тире ки тухмату буҳтонай
یا شومی خمه شوه و بعد نابود میشوه. الحمدلله همین دوره مسجد یاد نداره بابا جان دز بابا جان مسجد تکر همو بدبختا همو بلاگرایی که فقط شانتاژ مانتاژ کردن آدمای من ویدیو کردن گرفتن چیکار کردن صاحب شیسه زدن چوه وقتی که مسجد ساز شد از برای خدا همینجا گپ زنی یک کسش رفت همون در این مسجد سیانکا کنه که بابا جان اشتادک پلی توجیکو را گیو کرد کو در همین مسجد کی ماند امام کو کی استاده آیا همین مسجد شید آیا 14 میلیون مردم توجیک گیجو شید یگان کسش نرفت کو برای که شرمنده میشنن ده پرا بابا جان سیو کردن اگر میرفتن سفیده نشون میدادن شرمنده میشینن یک نفر اوجا رفت کلیه تاجیک رفت و بابا قند 2 نفر میشوه الله لعنت کنه دزده کوش کن برادرها خدمت که میخوای قطعی منم خیلی رنگ هم شیر بچه گاو زنی تلگرامی بابا جان 88 بزنی 2600 و 500 پادپیس چیک دارم بابا جان 88 تلگرام پویس 2600 و 800 پادپیس دارم بدوره همونجا من سیلکا افیر پارتم دام سیلکا بزنی جام قبول کنم نه دیگه که همونجا لاکوست نویسندگی میگه اسم لنگاری سمیه و دشمن نه یکم بدبخت اسم شریف دشمن کردگی وقتی که او یهود لنگاری ویدیو کرد حقارت کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله خدا را حقارت کرد قرآن حقارت کرد همو یهود این خیس لنگاری ویدیوش کرد و خیس پشت یهود گرفت یک برد اوور برد هر چی گو این در رمضان گفت که ویدیو کرد اسم شریف برادر نکن تو در کار نیستن بعد همین اینم تر افیر شدگی همین کدوم رنگ همین بعضی شما کنکوواکو اسم شریف چیکار می‌کنه چه اتوید نمیت اسم شریفه و گفت که اسم شریف اورونی من نیست و خیلی در تلگرام زنی طرف فلان کنم خواهر تا فلان کنم مادر تا قرات کنم فلان کنم من اورونی تو نبودم سنی لنگری یم خیشش رفت خیلی قرات کرد چون شما اون طرف نمیبینی کوره با هم خاطر برادرها هر چیز است به خاطر خدای نمیشه شیر بچه یادی برمد نمیدونم بچه وانج بود پامیر بود این همه خیلی بروی سوال تو نبته والله قسم جواب میگم ان شاء الله برادر عزیز اخی یگان کس برو دم در افیر خطیت گپ زنیم این شما من فهمده نمیتونی یگان کس برو در افیر گپ زنیم میگه تو خودت گفتی که سومی مسجد برای بیزنس کردم نه این دیگر چیز بود دیگر گپای بیا کدوم تمی کارخونه من بیا حقیقتا نشون بدیم تو خیال این دولت تاجیکستان به صاحب کنتمه درونن اگر که این قسمی خلق میخرید دست ده آزادی میگرده همین ما یک سوال دارم لبای تو در برادر تیجی جواب دوره نتونستید به برادر تیجی چی جواب بدم جوابای ما باور گردوندم بیا گپی جوش نزنم خب سلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم اکا سوز خوبی؟ خوبی برادر تنجی الله برکت گوش میکنم کجا خداوند شما را برکت نکرد نمی‌دونم در تو تماشا کردم فهمه احتیاط در اومدین همه دو سخن داشتیم نسبت همو آدمایی که شما را همو گپای قبیح میگن همو نفرایی که شما را نمیشناسن نمیدونن من این نواسیبیر قوشیدیسم اکای بابا جان خوب گوش دارم اکا باور کن بهترین انسان بهترین نفر هستی که در همین شاوروزی درباری همون مسئله اسم شریفوف دویم در همون گیردی میکروفون شتگی مردم هم مرا یگون بر هوای یگون دستی مردم گرفتگی نیست میرسید دستی نزنه که نه توجیکا نه یک کسی دیگه فقط در همون سر میکروفون میشنه بالتات سمینم گپای پست بلند بیسو گپ میزنه ورکن این کاری که شما نسبت مردم یاردم میکنین دستگیری میکنین خیلی شب پدراشون نمیکنن برادرای شخصشون نمیکنن اکا جان الله برکت یا تعریف یاسمونیم به خاطر خدا این هم خودت نار برین درماده تونستی این من مر بچه الله شاید که مخته یکم بردی دای سودم اگر کی خطا ما نکنم وقت یکم ما یکم بردستم که تماشا میکنیم مقصد از اینکه این هم خیلی درماده تونی همون اسم شریف نسبت من گپ دارم از 3-4 بار افیری باید اومد
بدرویا بخوا که همین تم فیتنه توجیک بمبره این همینجا گپ زنه در مبین مردم همین یه بار افیر کنه که مردم همه افیری با بجون شدهش میریم اگر گناه بگور باشه شرمندهش میکنیم میبرویم میم اگر وایم دایج شرمنده کنه فقط دلیل دزی حرام خرید چیزی که منو تحمد میکنه همه را بکنه هم در پیش پادپیسچیکو وایم شرمنده میشم هم در پیش پادپیسچیکو خودم شرمنده میشم هم این افیر سخرین میشم چقدر مردم من میگن که اسم شریف پالونش کنم خیلی تو چی موقع میگه آخه میگم بیایید ای مسلمانو بس کنیم یک تا قاری فروخ بود الحمدلله مسلمان کی بود ما در حج رفتیم دست دادیم مسلمان رو فهمید خطاگی ما فهمیدم خطاگیش فهمید الحمدلله یگان گام نیست ما با یگان کس زیدیت نداریم ما همین دیگه که ایتگ خود دیدیم مشکلی در سر توجی که در اینجا میگرن قدر های خبر آخه تصیب میگم آمده از بینی وقتی ها دیده دستگیری سمت موای همین وقتی کرانتین الحمدلله بلوگرو خیلی دستگیری کردن سبب شدن کارتورم مونده دیدم با مردم خدا دیدم همیشه ما سبب شده که خیلی مردم رخش نیفتن رفتن چند قدر گیشنه و چیز بود یاردن کده هزار رحمت به خدا باخه خیلی من چیکار دستگیری کرده به اینا من میگم خدا برادر اینا اسم شریف دیگه نشوه خورات آخه میگم برو همجا من صحبت کنیم خودی یگون مور یگون کار نسبت خلق یگون چی کردگی نیست فقط در سر میکروفون است یک بار ایرپورت یا حال مردم دی لنگری بابای لنگری خطی بابا جان نشدهش 24 در مرده در کسلی در زنده در همه وقت در بای مردم هم همین امروز همه اکا وقت در در 12 بای یک مردم دو هم مردک بود افشی 12 نفر ایروی ام اسم شما وقتی جا بدکنیش نیست 12 نفر ایروی اسم شریف در مجرو کوا موندگی بود ویدیوش نمون هستن اولی 12 نفر موندگی بود برای که همو پرواز اویرا رکلام کرده نیتوش اول مردمی که فان کرده یک قیامت 12 نفر مونده تلفنش جواب نمیده یا اون باشن بلیت نیست امروز بلیت 35000 ایگی 12 نفر 35000 میگیرم میپرتویا هر یک نفرش 35000 میدونه مکمه گون کو بخدا با نام مثلا برای خدا این ایرپورت آدما میگه این آدما دمسکا به اوهرا کک زلاج نگرفته که برادر جان علی به خاطر خدا برو کی زلاج نگرفته دگیجا گرفته خدا اکر وجون هزار رحمت کلام برای دستگیریات نه مردم الله دستگیری میکنه برکتون هزار تیا من رحمت خواهش میکنم افیتسال نمان 10 ساعت بعد انشالله افیر میکنم صورت اسم شریف هم میمونم بعدش نمیمونم خوش رو میمونم سرخیز فداش میکنم میگم اسم شریف دعوت میکنم برادر عزیز بیا صحبت کنیم اینا برادری که تو 10 ساعت و ساعت 6 به وقت مسکو 10 ساعت بعد 8 میشوه من از جا میرم انشالله من در آغوز میدم در جای مویسر چسبونی اسم شریف اگر کسی خش تورش میبینه کدمت که همجا هسته برسونش 10 ساعت بعد افیری من بیایا صحبت کنیم اگر گناهگار بروم در حالت صحبت یا گناهگار شده باشم بخشش پرسم اگر که نه بخشش نپرسم هم فیدنو را بکشیم اینا کی میبرورش همه میگه تو زیناکار حرام او کیا من زینا کردم به خاطر خدا بگو جبار او کیا کردم بهروز بگی همو یازنه تا بیا آخرین همجا صحبت کنیم اسم شریف و بیار اینش اسم شریف ما زور بیا این هم صحبت کنیم ترین بچه ها برماده سودیان الحمدلله بچه وانجی برماده برادر از گجای برماد به خاطر خدا بیاین صحبت کنیم بنا شامل الله برکت اون تیا کجا ما در همین جای موی سر چسبونیم با خدا و هیچ کار نداریم همین موی سر خودم سر شید برماد تیور که بعد رکلامش سر کردم همچنین دیگروشم الله برکت اون تیا پروردگار که همین برآمدگی شما یا برادرای میبرن به خاطر خدا برایان با خدا نمیشناسم تو نمیشناسیم هم مسلمانی تاجیکیم بس خدا خیرت یا برادر جان عزیز الله برکتون که رحمت زنی اکبر تو بابای لنگری از سالای مورای نواسیبیر برسون بابای لنگری از گفت انشالله سالای مورا برسون شما مالادیس خط نبزنی خب خدا خیرت یا جانشین از آمد یگان زنه که من آوردم زلاج نگرفتم از خدا یا تحمتن شانتا جان ده ما اینا برادرات اینا افیر قدمی که موی سرچسبونی بدیل پر سلام گل پرش کردی نه بردار استراحت شکر الحمد
Все нормально. Как вы? Я на эфир сижу. Шхела кайма хама. Дар давош шхела. کار خوب کردم نه برادر سبب شدم الحمدلله سبب شدم این اولش ولی از 4 ماه بعد میبینی بعد ان شاء الله گفتم که بخشش رو میشه به هم خاطر با کردم میمارم پیش همه اخیرات خیلی گپ میگفتم مقصد که او کل میکنم مالی ساعت نیست توقعات کردن نمیتونی همش دروغه می فقط هم خیلی گوش میکنیم میکردی تایور نه که تمام وقت نفهمیدم یک بچه شد انشالله ایش هم نمیفهم برادر جون محتاجی وای گرفته سودیان محتا فهمیدی چاکو میگیرن مهورا بعد پیشونی میخزی یا چای پوید میتیان یا بیرون تا میرای توالت بعد میخزی بعد پیشتا میچسبونن یک 20 روز کراساوچیک میشه بعد 20 روز همش میریزن هم بهتر میشه سر بعد با 18 یک 21 روز دیگه میستی بعد اوسوسا برمد خلاصه که بعد 3 ماه برمدن سر میشود ای دیگه میگو ای بابا جان رحمت کنه پدر ولی هیچ نمیگو اینا برادرم موی سرم خیلی جو میکنن بهروز همون اسم شریف خواهر تا بپره این هم خیلی امیو مو هنجی دو کره سودیم برادر عزیز از من اکران توزه کنم اکران توزه کنم بچه الله برکتون چه چه با شما ویدیو گپ زنیم در افیر من برای برادر صحبت کنیم نه مهرم خیلی جدو کرستیم این همی یادونا جدو کرستیم میره در سر بعد میشستم این برادر جدی تا اتم توجه ایدیو دا پیراتsa да девушка там закончились да این همی خیر این همیش شرکت آغوزمت این هم برادر این همی خیلی موی سر میچسبونم برادر عزیز برادر عزیز اتماش کیت کریما Tadjikistan Bapeş. Идет это, пообщаемся. Что говорят люди? люди говорят что нормально все хорошо Таджикистан бапеш говорят И все? Да. Это же я говорю, брат. Что они мои слова продал? адрес метро Некрасовка дай برادرم рахаму да пой навести судян Там номер есть, в WhatsApp напишите, брат, и адрес, и сколько надо пересадить. Все скажут вам. Там специальный человек сидит. отвечает Муйсар будет, Муйсар. бабажони мой сар сейчас Короче, Бабаджан теперь не Кал. Бабаджан Кал, не скажите, короче, а? Чхели. چخیل بریم در برنامه در چی بزنه UFC امی تلگرام باباجان 1988 بزنه یا که باباجان 88 بزنه اونجا میبروید سیلکه هسته بدرو پیوست صحبت کنیم Что, какие новости? Исен Шариф, что говорит? اسم شریف اون хочет со мной эфир делать я тоже хочу с ним Давай, просто. он не зайдет пока он занят говорит на работу А, он на работу Лангари возьми, Лангари. Лангари тоже на работу Лангари не работает же. М? Лангари не работает. ну то есть где-то монтаж делает или ее видео делает не знаю сколько нагз мекна ай номер худат габзани бале бародара аз мен габзани брат спрашивает если от твой имя скажем скидка делает или нет вопрос 100% делают, брат. Вот, брат. 100%. 15% как минимум делают. Если обычно стоит оператор, да, в среднем месяце 100 тысяч рублей, а то это 15 тысяч рублей салам алейкум от Бабаджана. шунидеи бародаро алло баракатон тия метро Некрасовка Москва бошад метрои белорусский шаҳри Санкт Петербург шаҳри Казан Уфа Дубай Узбекистон ҳамаш дар ин рақам дар поёнае 904 604 85 70 оғоз мебинависед аммо ягон кас амун сартон аз 4 тараф сурат бигира партоя хитоне ягон кас сурат бигира партоя ин ҳамин хел сурат мегире мепартоя ин як каса мегӯ ай пеша ай пас ин хел сурат мегира мепартоя ту фаҳмидӣ ин ҳамин хел мепартоя ба вобаста ба кали сартон нарха мемона ба скидкатон мекунам иншаллоҳ ака вожа ширинариту вақте ки ма ҳастум ба биза туда доригӣ ифтиёт душманам та хор кунам аллоҳ ҳидоятшо кунад
الله هدایتشون کند. و دشمن نیستن برادران، بعضی به عقلان ان شاء الله ساز میشن. بچه‌ها با هم با ما خیر خوش میکنیم. با قدر امکان با سوالات جواب گفتیم با کلمه تاگه نگفتیم. با خدا بخشی. خوب بهروز الله هدایتت کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.